haba pinpau ya kajing persya ya kajing dawa jing kibrio ki basa atham motor bak circle de bana jika arspa square meter rekawe kalong yang begin yo te yeng lambat kepisa ar paulak na batakani na kalyang ki SU lingbau present usamla lambak star well marngar ula pinpau ya kajing persya ka bajor ya kani da ka baong ru I kumba kini ki shong thap ki kwa wat ban penya ya ksensyar khadar ka jela paula ong ru balada ka sarkar ka sngap ya kajing dawa jing ki khar motor ka sarkar ka de ban shim jingkit kli la da JIA Shushu ula ong baka sarkar kam day ban sngap iga jingdawa ki harijan handai ban kentang bet kadi ki basa abian na kaliang juga seng ya kejeng ya kendu na kaliang ka SPC bat ka sarkar pakai atli ki meeting khamtam ketika meeting ka badang sumleption ni pisni ni rei ka don ka jeng ya tai ba ka don ka jeng ya mer jemot deng jong sarkar kun SPC handai ka pelong pat ini ku peseng ban pensengau ke khidmat kalong hadin bengi iba na kliang gini kibril bosong basa anti habati ya kendu bak sarkar halor takpang ba ansa penkenria nak iki na ketegi jaka kepada ka long pending issue ka jingdawa bala slamba rabun balang ibu rengkat bat ka kendor bat ke basokla kalong ba kata kendon kalong ba kipriang manduki no yaki hendai ki jawapat badai ban ai kataka aspa square meter kawai ke longjing rangkat ban kasong pisa darang bakala arkulak ban sna takayim ti ngasngu bakade kajing le chukini gibriu kalong ki ke ba nginamla ban priang hikum kaseng bro kawai bat ni pharu tak khubwa ka basai sarkar kalong ba kamdei ban tatin bat kamdei ban snap ban sngu hikum kini jimat jingdawa keren nak basai hak ni kesengi kalong ba kini ki harijan basong basa tipo motor kimdai ki kon kringpo jong sarkar ti lada kini ki beliau sebentar ngat ki pen iba ki kloy yak ban mi sebentar pen iba ibu tak kendon ke bae ya ka sarkar pen iba kini pen ibi kamlong halor mati ban ya sarkar kalong kum kanuksa lada unong songwai pada ki trying ka don kam ni kayeng ki ong ki nok sawai ki wat yeng nok sawai kam dei kamram jung trying berpen wat yeng ni kamram jung nok sawai ban wat yeng kam smut tang bal ong ki liwani yeng nok sawai bal don kam ni kayeng pen ong ba dawa kala trying ba penciet ban jaka ban sna ba kayeng sami ting smoba kom kene kom perkhat padan jung ki beri bosong ti ni ba kam dei ba ki kwa ban ya trilang kam dei bi kwa ban sngap sngau ya ka ke jing hukum na kaliang sarkar ndai ibat penban ba di persyang penimbo ti na kaliang juga sengi kumengiyang boro sekata ni kwa begini beri bosong basa anti kirben mi no sendan khamtam gi song bian namar lada kita bosong basa anti gide gi nok trai sarkar omdai tangkawai di ka department omdai tangkawai ka tanah sarkar dan la gejong kita nak sarkar bosong basa anti kadai kamram jong itu ki tenak sarkar bakin sim yalo jong jin kli yalo jong pinong tre ti ka bas susu pala kalong ba kumno along bu pendon dong tre ya ka sarkar tiban ai di kota jongka ri ka jinglong jingman bat ka jingmi kini ka mat jingdawa jongki kalong ba kalong ki ba pen iba di persyang te ban pen ibor tang ka sarkar ri ni soban ong ba ka persyang pen ibor wa ka chat pen jongi Tirada ka sarkar ka persyang ban tatinya kum gini kimat jingdawa gini kibreu badi tang kinong wan song thap wan buhai chnong masngoba ka sarkar le gadin pakhat ka panggen ya uluk ulak kup chiliang sum chiliang man aja kai tirada ginong hikai pimi hami surak bandawa ya kata ka tulok memeki kemyo kata ka song tangka meki gidawa masngoba kalong ka igom mak priang Tingat baka sarkar kam sutu I kejing start ng sarkar hundai lada ka sarkar kam facility I kini gibriu dakata kamat jing dawang somon ong I ka sarkar sutu ka I ka bersaja namar ba na lor ba kiswan sung ai persyang bat ka bam ai persyang us ka ban pen ibor telekim so hun su ju su persa ani ka bri nyu terap jungi hani caka jungi kan bahai ki pen phan usnong bakiwan Ikuar ban kan ke bahasa minta kasengi long nak kapor bili kini isu temu to. Ni ki wan begini ki beri wan sabah. Iwan no muslia.
Tira maki sokia ya taki jong kichat penting lo jong basyong ni bi ong basya. Yurat kumta teter. Shimno as ki yalam shunong jongki. Ne shunu ka chaka magle kam poyeng kam yeng jongi kimdei ban musliang ne shkman. Tikini ki beri mo sobondong basyong basa ang thi khamtam ki bangdei hi kinong sarkar. Ya kom kalanti ke ba ka sarkar ada direction. Kita ki ba ka sarkar ada ban identify bagi kinong sarkar. Ngai ba ka sarkar ka penkenria na modal ki bagi kami ilanti ba kai gali ka long pending issue kan urlong kabangi angnot ndai tang ki issue ndai paro kinong chong snong amar hangte ka chaka ndai tang ka chaka bala wara ta ka jingkem jingkham nge ndai mi bon ki jing sniu ki bangi sakhi na ka por ki babun ki jing tang ko babun ki jing sha sho babun ki sha thombor jong ki perlo pasnam jing bi ja nanti ki por ngalong jam hakini ki snam kumbangi dia up ya kata komiti bah sarkar penyak reti tengim kuat bah sarkar kan lek kai kan kam andai ni kuat aruba kam kan sawah kam jam ya ka ka jeng unut pen ulong ka mat jeng tawa jong babun balang ti andai ka khadu ang kuat bandong kolong ba ikran ba sai kolong ya kini ki beriu tapi sngotu ba pi dan kam ban lech jaka ba sarkar penbait te kota repair sarkar penbait kita kinong nong trei jongka kongu ya kata andai kimdai pa ban peni pa le jong gobor ban dawa la jong kejaka jong kendau jong kayeng kasat tetapi persang ban le kumni ngasrai umni tang mangi ban ki ban kasar andai kapori kan sapoi bobun bolang kasaptai da kanunu makar kalati ngikran da kabasai kata tingi kranu kerwo kabasai ni beri basyong basa ti nai so kraw nai so bahe kat bidang ya sya dan jam da kajing ye sya pa kajing ye jam borok sekata da maki ki persang pen ibat da kene kalantir komlong komang ngatrai undon kamhi yaki ban ong bakinang dawa kata kendau kasiap taka jaka ban snai nasem ngatrai ndala wan biang kajing tar sajisien secuat coba bun balang ngatrai kata jaka cuma dai anu mak klep kata orang komisi basai bangi kuat mangkren kesni ban ingat bang sarkar kan soto bakam dehi ban pensobha igni gibri hari ke benle ke jong kamram kum kalanti beri benle amar teng ada syak pen praying prasem ki podok pasnam ngamjui betiki podok pasnam jungi kentawa ang pasnai yang pentit kendau jaka jingi staki ong bagi syong sabia ringte di babon ma ki syong bia sabia jadi bisa bia ni na ya keren penkenria awak buat istaki nong trai jadi bisa bia ban kam ya keren le jong kamram kata ka di duty bau jong government ke benle kuma kale lang ni ki podok pasnam ya ki ju uru krimen apply sim ya stek ki beri syong basa te kita gi long yin gi beri gi legal sector satu ba ka ki isu kan dawane ami pasarkan bahkan pensaya halor hi bakamsan ngai ya keren niam tang ya keren dia kita ba sarkar ka debat identify kita kilong yin kemudian gajing edai kilong laban trai kinu kita tenak department welfare lapi ong joga state central government gidan batare kita tenrai kita bersak bi an ngon kam hiru panang yenyo gidan ka ngon da sunu jenrak bet nong sa bi an ngon kami banyak keren nong sa bi an takadau ngo de kamram jok sarkar pada perkria no marmar kini kiba de hok baka sarkar kan facility eki kum kinong trai jok tenak suka repair kan ti badai andai basa bi an hi ngon kam banyak keren hak jenrak bet hang tai kate ke sekali jaka juno kamdai jaka jongki kamdai khndau siap jongki pemakaian kong mene om bola dak kitrai jaka kitrai khndau bila dan kam hi ka jong jaka nong song basu song wai haban mi bai kemdin hok ki bandawar kum bai dengan semula nama ki pen so ba pen ibor jong ya kitrai jaka kitrai mul tede kamram hi jong sarkar ka ya ka ikalti benya ban snap ban snow ke jitwa bala ya tai foto di kisan ndai basu song tap basu song ai le don kam ban ya ka ikran bahasa ini kampung negara komiti ke government kan fulfill ya kiriman ki ka sotu government ke saja habangi ong ban ya ka sarkar ong ban simno ik kinong trai la jong basong tai pan kan ria skui kota ni ki yim sarkar ke baju pensiong ni kinong trai pan kan ria sa tak bare kanti kumbale ki wi ki sarkar do andai kata blueprint sama kumno sarkar kan kre dak cingkli be ta blueprint ba kumno ring ikporkan bahasa yang sarkar kamdai ban entertain kini bat kimni kimdai kun ringpo no sarkar
Idan hok tu mesti mendawa kata-kata. Jadi kini kita kimi juga jalan mereka. Kini lagi kita suan songtak tak kini. Lagi kong kerja mending sujam kan, ada yang jam le lumno hak sutang kan. Ba kimi si orang kongo ini bersokar terus. Lagi rengkat benda. Jadi kini ka pendi bagi mati tak setam pendi long halo bang ka sokar tu. Mesti kan poin ba sakam ke assembly ke sakam ke sekretariat ini di ofis sokar ko so kini di jong ni bre. Long ini je sedang. Lebih ni akan pun kin ala kini akan pun semi sepak kimi akan pun. Mag wasong sa khamtam ni soslong le kibun washo chong thap. Dengan try ke sarkar kani ke dai ka ban sotho kini kan ti nang ba. Ke ai ba ka jia mata ke ban address ba kimdai ban jia ni habot. Alar kata ro khando ka siap mentai kamdai joki. Hai tik Islam pi kam kando joki. Kacakale jong 5 menit. Tekum mungkin suka membaca zakat joki. Menurut hai ka mak ala ki ba thi zakat kata dia dah apa sih jadi. Mungkin mut semen yurat ba kita kalah serta tu. Tinggi suku dia kata ni beri aku mut ben peni le jong karen. Jadi kamram nak suka ke ibu benek. Kang jepen buat untuk sampai ngilai kimi kijeng persya na ibapun barang hantam tiat kemah. Lalu ke dewan ni ada bana jumut sa government kelas meeting dia kenduk ke government du ipan in black and white jitu ke report government ke namla pan asini ni tho yunta dengan sui bekala poi nombak dah hi baru sedin ke kenalu ke kawat ban kong dia bana jumut nama pinga ada ban biselot borok kat ni cakap masnap ban snow ya ki podok posnan ke ibido menong. Yang ajumut serta kalau di pensim ya concern nanti it kihma yang bak senang kita kenduk. Hari ini berjaya mentah kalau kontrol kan rampak lima aspek kita. Tiawat nilai ya ke statement bapak ini nak liang government untuk kena masuk dan revisit dia kena MOU. Nak liang kau menteri rambak yang ke asam hukum tahan. Ringi subuk ni orang tang ni kau dah rasan putri kisah banyak bentuk besar. Hanya iklip mak ya kebar. An poi sekunti ban put bisa matrai kare kamram sarkar ban simlang ngajik sengau jungkal kwat. Rena kara kas kamsap kas ngau mengasngau ba pan i ngajik tombor. Hot ni stu tu kata kajing put ambil sam kanton ni kajing bet jengwah ni tai. Kata kajing hitam jalan ni tai kelak banda. Hendai ba kongsan kalong kare ban sim ya konsen ki it ki hima kamtam ki soldar ki rombak snong kamtam ki tai kendo bedi tu kaput. Ngintip la kajam mereka turat dari isu akuran yang bersaya ke sarkar kalau hamba tidak address ya kenunu isu kamdai ya political benefit dari kan perkat ya interest trong bapur balang kamtam jadi bedai pun kamput kamsam kata mi ko akan ke bersaya tapi bangga kelenti dengan wan dan yo di nambah di beriu kat no buat tahap untuk sarkar dari tanggawi keren ke bersaya kalau hamba kalau kita yang try sarkar ya gitu waktu belakut service so ngatrai sarkar kare suatu pemakaran maka dia akan apply the same mistake lada dikasih bateri sarkar nala chong that teng hak pelat itu total bisa te belai pincu long siliang kata kom tri iki notare ide iki kumde iki belai ting hak suatu kata tidak kalau liang kumde ngatrai don kam berbatai iban saja sarkar bak lihi iban saja tolong ni ba ni motor beli bangun akun kaddu ai try ko kasno try jadi ko Punjab try from day one kilasa kandang nadu menur kemudian kanu rehabilitation package sa government kemudian ni atas sebut di negara Punjab government tiba day illegal settlers di ben evict no iki tiba day ginong trikam sarkar sa ai jakasa iki Tekum balak keren balam meneru kum gitu di organisation di bawan di bakeren dak benta ini ikar meto orang ni makiru deki di Sudan kata kajing bakli tip yalam meki sejaka baki nak bakiwan gitu ki groups banyak yalam meki pensena kayin tama sabar jang map jang mengal ya marngi ngide ki tresnong ni kum balak keren menek kiwi ki kasih ki song di dukan ki kandang no tekum mengim ta borok lara sarkar agam ta ngir ngin song be ai ada nong tu ti sarkar ayangi ke jaka pensena ngi ke yin ipet mentah hasor kibriu mentah kisa ing wai kisa ing ba ar lai kamera ipet i badan jaka la jong ru teng i jaka batang 1000 square feet ini lagi pan 1000 square feet per family te kalong
kata kam kelalong illogical kelalong ka luxurious demand kaba minum lah wan pediang hajing syale mendai ban pediang watang ijing dawa ban relocate du ka sarkar ka di ban pedi utau Spain makadang bah bagi dia illegal settlers di ban kendang di ban weng no mardor ki namar hang tu mendai tam bisa illegally bisa bean dan rega jing snia go jersey ru hang tu tadi ngipet nadu ki por mosai istam kandai po prapauru maki higi ba pendek di bajarong ti kentai gi batu gi baduti narong sadong gi di maki ti ladagi la ban kendang ki dar sokar ka kendang ki gamut omdei tang bakalala ban penpeluit jaga jaka kandrei kalala ban pelat ru kalam wara ru jing song sangan khamtam hong ti hapo yo molong se kentai ni philia kumno go government le abale ka jing angnut ka jong pat ba ka jong turai trai molong kadi ban beng no ti gibril namar bagi lalong kita ki belum ti aisur lalong kita ki thenyak ki ba pendek ya ka ya ke yang namar kati ke yo du ong thi na kaleng gebri nyo trap kana no kendong kiwan teng ki sahara sa tu sa luti kinok kana kendong mo please ai kinang ban sa thana ban complain sini sa tai kala sukut no hang tu di ke jingdan ke jengki tu penguat na du ka traffic na dong sedang lor bisa bian kada kali ka sarkar dari jingko ka jungi weng no iki